I pozdrav ljudi, dobro, došli u drugu epizodu ocjenjivanja grafika po godinama od 2006. do 2010. Jel' tako? Tako. Tako je. Sad krećemo sa prvom igricom. Black. Koja se zove tako Black. I ovo, ljudi moji, najbolja grafika za PlayStation 2 ikada izbačena. Pa ja sam to igrao, znači mate me spržio. Kupio za rođendan. Znači ja kad sam ovo palio na Playki, vici, pogledaj ovo, vrati, ovo fantastično izgleda. Puška, model puške. Ja, ove su sač marcejake bile, imao si vatrene isto. I mogu auto eksplodirati. Dobro eksplozija. Mislim, realno ovo je jedna od, ako i ne najbolja grafika koja je izašla za PlayStation 2. Samo malo je bila onako za igrat. Dobro izgleda. Nisam je prešao, ali igrao sam je dosta malo je mutava do duše bila, ali stvarno fantastično. Ma fantastično igrica izgleda. No, idemo dalje. Idemo dalje da vidimo. Idemo sa idućom igricom. Flat Out. Mislim da se ovog sjećam. Na onom debelom PlayStation 2 kod prijatelja. Ja sam imao mršan. Ja sam Koja se vidi po osobu. Ne, to je bilo kod prijatelja, ja sam kupio onaj tanki, slim dvicu tada. Tad si ti bio. Mislim da se ovdje razbijat moglo, to mi je ostalo, da ima slow motion neki ko se radi, jel tako, vidiš. Ovo čak fino izgleda. Vidimo drvo u 3D modelu. A daj, brate, fizika. Ovo ani danas ne još neki igrica, recimo, ovakve fizike. Pa dobro, ali ipak. A šta je bio ponosan? Fizike, vrate, pogledaj ovo. Fantastično. Ako ja inače vozim kad se iz kluba vanača. Idemo dalje. I evo ga iduća igra je Just Cause. Koja je snimljena s Bandicamom, by the way. Koja je katastrofa je nekom lagala, ali eto bar vidimo grafiku kako izgleda. Čak fino izgleda. Ok, ali ne valja. Ovo koje god igramo je jako lagalo. Ovo kao smanjena grafika može biti. Ma ne može, brate. Nije mi nešto. Igrao sam tricu, ali... Ma daleko od toga. To je nešto drugo. Ovo je prvi nastavak koji je jako laga, neko koji je igrao. Dobro, vidim. To je Mati zapravo, to je Mati. Dobro, ja dobro. ja se do Mati, fantastično. A čak fino izgleda ovo. Oj. Idemo dalje. Koja je tebi bila najljepša? Black. Nisam čuo nikad za igracu, ali... Ja sam je igrao. Iznad svog vremena. I u to vrijeme kad sam tražio najljepšu grafiku, najbolju igricu za PlayStation 2, to je bio Black. Mislim, nije najbolji, jer Resident Evil 4 je daleko najbolji, ali ovo je fantastična grafika, stvarno grafika. Da, Slažemo se za 2006. Black. A mi idemo u 2007. Assassin Creed. Kužiš koji sam Creed. Assassin's Creed, prvi dio, početak nečeg čemu nema kraja. Uglavnom. Jesi ti ovo igrao? Igrao sam, ali... 866. Na starom laptopu jedva je radilo. Ovo je izgleda neko što sam igrao. Ovo daleko ljepše izgleda. Ja, kad sam... Igrica stvarno flaka. Ovo je jedan početak mog gaminga, malo žešće, ja mislim, sa Assassin's Creedom, koji izgleda Assassin fantastično. Assassin, kako se kaže, izvorno ubojica na nekom tamo orientalnom jeziku, na nekom. Viš, ima se ovo, neprijatelj ti uvijek bio ovako... Highlight. To je ta reč koju sam tražio. Dosta lijepo izgleda, što jeste. Bolje nego što se sjećam. Daleko. Mislim, igrao sam je na 866 rezoluciji, bio su mi pikseli. Ništa gledati, da ne tužim. Stvarno smo prekinuli, idemo dalje. I evo ga, idemo dalje sa... Call of Duty 4 Modern Warfare. Ljudi moji. Ja ne mogu. Ja kad sam ovo instalirao, prešao sam ga za dan, iako mi je trebalo 12 sati, ja nisam odvajao od kompjutera dok ovo nisam završio. Ovo je legendarna igrica. Captain Price sa svojom Kuba. Price. Koji je uvijek isti od dvice pa nadalje. Jer on dvici jeste
on ima lijek za dugovječnost. A i grafika ova, brat, ovo je napad nostalgije, drmati. Znači, ovo smo sve radili prije u onom planiranom dijelu. Koje? U uvodu igre, znaš, kad te upoznaje s oružjem, pa uradiš, onda da ti odredi težinu. Sad ono ovo da baciš flešku, ovaj pijan. Tu ćemo završiti, ubijamo pijane ljude. Ništa, idemo dalje. I evo ga Crysis. Prvi dio, ikad napravljen PC Melter, najpoznatiji Can You Run It? Can You Crysis, brate. A da, vidi ovo svjetlo. Da. Nisam nikad igrao. Ja sam igrao onaj Warhead, nastavak. Njega sam prešao cijelog, jedinicu sam nešto malo igrao. A to je slična grafika dosta, identična stvar. Iako nešto, no svi govore da je zahtjev, ali ne izgleda mi toliko. A dobro, danas ne izgleda. Nije danas. Tad, kad sam bio... Više me iznenadio Assassin's Creed nego ovo. Ali ovo fantastično. Ono ima neku bolju atmosferu. Mene ovo moćno izgleda. Ja sam zaljubljen u ovo. Pogledaj more, kako ga kovalovi idu, brate. To je to. Čak vidimo specifikacije. 77 frame-ova ima čovjek, brate. Samo pitanje kada je snimao. To je danas easy peasy. Tad je on imao gaming PC. Ništa, ajmo dalje, imam još jednu igricu ovdje. I sad je Mass Effect. Jedan isto poznat serijal. Jesi igrao? Tricu u mate, kompjuteru. Ja ovo nisam mogao pokrenuti u to vrijeme, brate. Nije ovaj čaški. Jebote, ovo fino izgleda. Meni Crysis, meni AC je ovo. Ništa posebno. Ništa, još ovaj Blur, daj, brate. Pretjerali su. Ajde, dosta više. Mene boli glava. Ali uglavnom, nije toliko loš. solidno izgleda, ali ajmo odabrat pobjednika za 2007. godinu. Ništa. Ajde, evo ja ću prvi. Meni je ipak bio najdraži Assassin's Creed. Najljepši. Ugodno me iznenadio. Igrivo i danas. Između Crysisa i AC-a. Dobro. Crisis je bio fantastičan svoje vrijeme. Ali opet AC mi ovdje osjetio nekako bolje. I više sam igrao AC. Onda AC. Ajmo reći AC za 2007. Ajde, AC 2007. godina. Idemo dalje u 2008. Fallout 3. To the Fallout, baby. Da, 3 u Fallout. Ja ovo nisam smio igrati u to vrijeme, kad uđeš u prostoriju pa vidiš ruke glave po zidu, baš nije bilo. Dobrodošli u najizbaganiju igricu ikad. Pa onda 4, najizbaganija igrica ikad. Pa onda ona iduća koja je... Bio je Vegas, 76. Još gora. Samo htio ovo, samo to. Nisam gledao ovo šta je ovo. Pa okej, ali nisu mi nešto stvarno. Ali za meni je Fallout 3 inače bio mutan. I 4 je, ova je više plavkasto, ona je bila žuta. Ali dobro ima. Za modovanje igrice je dobro, ali nešto grafički nemaš. Dobro, za igrati je bila dosta zanimljiva, dugo. Nešto, Ajmo dalje. I Far Cry 2. Jesi ti igrao Far Cry 2? Far Cry nisam nijedan. Nijedan? 4 malo. Gori odbiti po pitanju koda. Nije mi nešto, malo mi... Dobro, recimo... Previše mi je trčanja, hodanja. Od svih serijala je dvica bila Mislim, Case nije imao je priču. Ova je bila najmonotonija. Velika mapa, čak su 2 mape. Imate onu pustinsku, koliko se ja sjećam. Ali dosta je fino izgledao, imao je animacije kad čupaš stvari iz ruka, noga, tako dalje. Hilanje i ufotite. Ovo mi je čak gore od prošle godine. Grafika. Meni je ovo fino izgleda. Mislim, solidno izgleda. Gore mi je od Crysisa. Malo je žuta u to vrijeme. Dosta je žuta i u pustinji, u Africi, ja mislim. Je to bolji Crysis od ovo? Crysis, da. Ovo mi je downgrade na prošlu godinu. Ali ima nešto svoje. Ma ima, okej. Ali Crysis je bolji. Ali mi ćete dalje. I još jedna legendarna igrica GTA 4. Ja gledam plačem. Usporedbi sa Far Cryem. S ovim svime što smo do sad možda vidjeli u ovoj godini. Ovo mi je moderna grafika reći.
Vidi grad. Meni ovo trenutno moćno izgleda Ovo si sad može igrati. daleko. Još sad imaš prevod na srpski. Komplet igru moraš 100% razumjeti. Malo sam gledao. Malo se zabio policiju. Vulgarno. A dobro, se razumiješ se. Meni ovo fantastično izgleda. Meni ovo možda... Ja neću ništa ni pričati. Imali smo Fallout 3, Far Cry 2 i GTA 4, GTA 4 najbolji, Fallout i Far Cry su tu kroz neki filter provučeni meni s grafikom, ovo izgleda vid boja, brate. Fantastično, znači GTA 5 je pobjed, 4. GTA 4. Četvorka za 2008 najbolja grafika, definitivno. I mi idemo u 2009. Batman Arkham Asylum. Znači ovo nisam igrao. Nešto me nije privlačio Batman. Nisam privlačio. Sjećam se da su dosta forsirali u to vrijeme da je dobro izgledalo, da je dobro za igrat, ali ja nikad me nije privlačila. Ali dosta... Pa ni ovdje nije nešto. Mislim da ovaj pogled baš... Moraš biti... Ovo ti je ko... GTA 4 samo što je. Znaš onaj mim kad on opali nek svog šamrona. Robina. Kaže on, hoćemo ići u kinu, kaže on, nećemo, ja sam tamo glavno jel. Kuriš kako koronavirus se razvio preko šišmina šapka. Propale pored ovoga svjetska. Compilation. Ništa, idemo dalje. Forza Motorsport 3. 3. Nuno Audi RS 8C, šta je, mislim da piše se. McLaren ima. Još posto. Lijepo. Catili se. Dobro, uglavnom fina trkač igrica. Mislim, trkač igrica realno nemate šta puno. Nemate puno vidjeti, imate stazu, auto, malo te vegetacije, nove planine iza fino izgledaju. Kaj dosta je fina igrica. Igra. Gameplay, znači, tako da bi mi dalje Mađe. I Uncharted 3 Among Thieves. Ne poznatam igrica skroz. Znaš uopće šta je Uncharted? On je bio i ostao ekskluziva za PlayStation 3, ja mislim. Ne znam, su 3 ili 4 dijela, 4 su dijela inače. I poznat je po tom što je brutalan i što je imao, a možda je sad jedno od ljepših grafika. I pogledaj gameplay, brate, ovaj. Baš, PlayStation ekskluziva, tako odrađen, pogledaj ovo. Fino. Baš fino izgleda, možda čak, da, ovo je najljepše meni. Ovaj blue, lik, pokret, ipak je to ekskluziva za tricu, potrudili su se do bola da prodaju konzolu igru koja je prošla fantastično. Baš. Ništa, mislim da je to. I da je zabramo, znači... Pa meni ipak. Batman, Forza i Uncharted. Nisam igrao, ali po ovom je najbolja grafika. Ja se slažem, Batman je... A Forza, mislim, ne znam da ćemo ikad i odabrati ikakvu trkaču igru da je ono kao... Nema se šta pokazati. Ovdje je gameplay isto fantastičan, kad scene, ovo što smo sad vidjeli. Ništa najbolja grafika. Uncharted 2. Za 2009. godinu, mi idemo 2010. da završimo ovu epizodu. Iduća igrica Battlefield Bad Company 2. Da je li igrao Dvicu? Nisam nikad. Igrao sam sve možda Battlefield, osim ovog i onog 2000 neka godina, nešto svemira. Letanja. Postoji, futurističko nešto. Ja sam igrao u igricu, čak sam i multiplayer igrao na kratko vrijeme. Znači, mogao si s metkom razvalciti. Mogao si srušiti. To je bilo i to vrijeme. I čak je bila zahtjevna, znam da sam igrao na punoj rezoluciji napokon na Luxevom postavka. Mi da je izgledala ovako fantastično. Izgleda brutalno. Ovo malo već podsjeća kako BF ide na onu tricu. Je tako? Najviše sliči trici. I sa ovim razbijanjem s metcima i tu. Ma meni je fantastično. Grafika stvar.
I evo ušetavamo, baš je sunčano, nije za Heavy Rain, kako se zove naslov ove igrice koja izgleda... Jesi ikad čuo sad? Ne, ili da, ali ni više ne. Izgleda ako Sims meni. Samo bolje. Bolje, ja Sims je malo. Fino izgleda ovo, kuća. Šta se ovdje radi? Nemam pojma, ovo je Walking Simulator za sad. Budući da gledamo samo određene isječke jer komentiramo grafiku, nismo ništa drugo trenutno. Mene ovo izgleda grafički dosta solidno. Izgleda fin. Izgleda čišće od BF-a. Ali BF je malo mutan, Ipak mi je a bolje je BF, ali ovaj je dosta čist meni. Šta Samo ovdje ne razumijem. Ne znam. Šta, ali unutra fino izgleda recimo. Ovo ko Sims, samo iznutra, ono. Ovo je ko Sims na steroidi, brate. Eto kako izgleda, realno pogledaj. Zamisli da ti ovako Ne izgleda znam, možemo Sims. se provaliti možda neku igru. Da, ne znam, napišite u komentaru ako ste igrali uopće ovaj kad. A mi idemo dalje. I iduća igrica je Red Dead Redemption, prvi dio. Znači, RDD, fantastično izgleda, brate. Ali svak zna da ovu igricu, pogotovo sad kada je zašao na... Jesi igrao ovo? Nisam imao ništa. Jesi igrao novo? Nisam imao ništa. Nisam ni ja. Ali gledao sam, čak je bila u teoriji velikog praska su se dosta igrali Shadow igrao, dosta to sam vidio. Znači, baš ono popularna igrica, čak fino izgleda, recimo. Jel ti izgleda bolje od Battlefield? To je pitanje. Ali drugačija je postavka, drugačiji je filter, on ima filter, onaj plavi, ovdje nema. To solidno izgleda. Mislim, čak bi je sad možda igrao. Da mogu, čak dosta, ovo je dosta fina grafika. Aj vrijeme, amo mi Rockstar. Znači, Ajde, si prvi. BF, Heavy Rain, Red Dead Redemption. Inače, šta, ne znam, meni BF izgleda lijepo. Inače, sve igrice koje imaju izraženiju plavu boju mi izgleda ljepše. Iz nekog nepoznatog razloga. Red Dead je isto dosta fin. Ovaj Heavy Rain mi je... Ne znam o čem se radi, ajde, možda i to malo. Malo interaktivna igra, pa mi nije nešto specijalno. Red Dead je fin, ne znam, šta ti misliš? Meni pak Battlefield. Ja se vuče na Battlefield. Malo ono destrukcije i to. Fin izgleda. Dobro, ljepše izgleda, to je detaljnije odrađena. Ne, ovdje malo više su ove kuće kockaste. Malo manje detalja. Iako mi se sviđa ta neka atmosfera. Lijep, daleko od to. Znači, ali to je već nijansa na BF. Nijanca, ona blaga nijanca. Tako, za 2010. Bad Company, 2010. Ako ste u lošem društvu, budite u lošem društvu. To je znači Red Dead. Budite u našem. Red Dead BF. I to je to za ovaj video. Tako ćemo mi završiti ovaj video lagano. Ovo je drugi dio bio i mi se vidimo dalje u još dva dijela koje slijede. To bi bilo to, like i subscribe, share, do idućeg videa. Do idućeg videa se vidimo i pozdrav.